Naabot na imong Shopee, nay. Wa man ko nag-order og Shopee, sir. Nay. Ali sa. Unsay ngalan nimo, nay? Alma, Alma. Apelyido? Lahinaw. Lahinaw. Naabot na imong Shopee, nay. Wa man ko nag-order og Shopee, sir. Mao man akong gipakita, Alma Alinaw. Ang ngalan. Wa man ko nag-order. Wa ka nag-order. Wala. Naunsao man ni karon nay nga ikaw may among gipakita. Gay na ra man binangita. Taga-asa gani ka? Landing. Oh, dito taga-landing lagi. Nga ningo man tong taga-landing nay nga diri daw ka padulong. Sao man ni karon nay? Oops, ay mo kalimot to like and share ng sir kay 6,000 pesos na po dito pag ika malay mo ikaw na itong swerte nga mapilian. Kami mo dyan makatapalan ni nay. Wa man ko ikuan. Ha? Wa man ko ibayad. Wa ka ibayad? Oh, nawa po ko nag-order. Wa po ka nag-order og Shopee? Wala. Basig imong anak nay. Amot lang akong sayod. Ha? Akong sayod. Wa po ka nasayod? Wala. Nang unsao may namon nay kami may makatapalan ni. Kailangan mo dyan ni receive nay. Pila man na, sir. Kuan. 2,000 kapin. Ang kantidad. Now, ako'y kwarta, sir. Uy, dako ba na nga ako'y kwarta? Wow, dako kayo. Naunsao man ni karon. Bagita lang siguro kahulman nimong kwarta ka. Dako kaya ng kantidad, uy. Ha? Dakong kantidad. Naunsao man ni karon nay. Kami may makatapalan ni. Wa jud ko nag-order ana, sir. Wag yun ko nag-order kay karon gani o nang ngita kay kog bugaonon, karon kapalit og bugas. Mingita kag bugaonon para makapalit kag bugas. Oh, O sige nay, kaning ani na lang nay o. Pre. Kuha na di apre be. Nawa jud kay mahimo ani nay ha. I-receive lang gyud na nay ha kay kami may madaot ta nay. Matanggal mi sa mong trabaho nay. unsa man na, sir? O kana mo na imong order Shopee. Kana. Bitaw na joke ro nay. Ikaw akong napilian nga taga Agracia karon nga adlaw nay ha. Salamat kay sir ha. Wa jud ko nagdahuman, sir nga. Naigrasya mo abot. Kulbaan gid ko, sir, ganina nga. Amo koy order nga kuan Shopee. Nagulbaan ka gina kay wa ka nag-order og Shopee. Nay. Tagaan ta po ka pagpalit og sudan nay oh. Ayaw na, sir, kay dako na kay ning kuano tabang. Ha? Dako ning tabang ning ihatag ning mga bugas. Ah, sige lang nay, okay ra. O kaani na yun nay. Sige ra dawa talaga. Nga salamat, sir ha. Oh, okay ra nay. Nya, unsa may panginabuhi po nimo nay? Mo na magraha. Magraha. Oh, mangitag bugaonon nga raha. Mangita ag bugaonon nga raha. Nya, haman di mo nakaibana nay? Na, Unsa may trabaho sa imong bana? umapod nang wala income kay purnero pa man kuan. Aw, nag-uma pa nimong bana imong mga anak, na kahit mga anak. Ako'y anak pero nangaminyo naman tuwa sa layo. Atos layo. Mo nang ikaw na ning kamot sa Oo. karon. Ngita kog kuan kay aron makapait kog bugas, na akong tatay pod nga gigatas pod kay Naunsa man imong tatay? anang Alzheimer man daw kuno niya sakit. Gigatas ninyo, gigatas. Gigatas. Sus. Mugay nang mangraha gani ko. Ah, Makapalit og bugas, gatas dayon. sige nay, moro to na yan nay. Salamat ani ha. O sige, nay pasayro Andre anay. Naa. Sige, ana lang nay hanay, imo na lang ikarga nay ha. Kay dool-dool mo po ng landing no. Oh, O naman kay pasayro Andre ah. na. O sige, adto sa mi nay. Oh, salamat kaya ni sir ha. O sige nay, salamat po nay. Adto sa mi, amping-amping ka nay nay.